Bugün biz Medeniyet Yurtunda Uzişen Sanat Smotur'un Yumgaqlov konsertini açtık. Biri de en yaxşı sanagat predpриятиелары kollektivlari шығыш жасайышын. Neydi mantık gelip şaramızın sözüyle? Bizimlerin indi, şiirişleri. Bizden uz nurların tügüp, can жылымызны berip şitken sözlerinin ömrü uzun bulsun. Ey kızlar. Elbette şulay bulur. Adına vardı indi bizning отборочный турлар. Unda endi biz hozir ko'ramiz eng yaxshilarin, jinguvchilarni bugun endi tabriklaymiz. Allarga rahmat so'zlarini aytamiz. Shundan ana shunday gala konsertlar, o'zishgan smotrlar ular endi ko'p rayonda o'tkazmaylar. Biz endi uni har vaqt o'tkazishga tirishamiz. Avullar orasida da, shahar orasida da, uyushmalar orasida o'tkazamiz. Bu bik kerakli chora. Bu endi birlashtiradi. Тағында ішке күш, дәрт береді. Кто участвовал, кто победил. Вы все победители. Вот кто участвовал, вы все победители. Вы не профессионалы, вы не артисты, вы не музыканты, но вы молодцы. Спасибо большое руководителям, депутатам, начальникам управлений, кто это организовал, кто готовился. Это огромный труд. Огромный труд после работы, ходить на репетиции, но это зато объединяет наш город, наши коллективы, наши управления. Bizning rayonimizda Şuşa havaskar artistlarimiz tarafından, müzisyen artistlarimiz tarafından smotr konkursları o'tkazamiz. Yıl sayın biz ana avullar arasında endi ayrım o'tkazamiz. Şehir предприятия учреждениялар arasında ayrım o'tkazamiz. Yıldan yıl ihtibar zo'raya. Bu konkursta qatnashishga tilovchilar yıldan yıl orta. Bizni bu big shoplandira. Bu yılda da bizning 44 klubda 700'den ortağırak şuşunday müzisyen artistimiz şuşu smotr konkurslarda qatnaştılar. Yaşlarımız arasında da bizim mana şuşu ilkiye urf odatlarimizga ihtibar orta bora deb aytasim kelar. Mana bu albatta bizning endi shotliqli. Men o'zim bek shotlanaman mana shu birga. Men zo'r rahmatli uyushtiruvchilarga, madaniyat idorasiga, madaniyat xizmatkorlariga, havaskar artistlarimizga, ular bilasizmi, ularning ko'ngil holatidan kelatirganlar. Ular bir nechta o'xshada olmaylar mana uchun, bir narsa talab deydilar. Mana ko'ngil holati bilan ular yurak qo'shgancha mana shu o'zlarimiz jirlaylar, biyillar, narsalarga nindigina. Shundan da bek talantli bizning xalqimiz. O'zlaqiy xalqimiz qattiq talantli. Men ularga ul rahmatimni aytasim kelaydi. Ham albatta o'zimizning yetakchilikka, uyushma yetakchilarina, предприятие yetakchilarina bugungi kunda o'zimizning rayon yetakchiligini maxsus farishga begerakda endi uning taqdimi bilan, uning inisiativasi bilan ishimiz bitdi. Uning qo'shuvi ham taqdimi bilan deb aytishga kerak endi. Borsina da shu ishni bugungi kunda da tashlamish, ishga qo'ymish, bugungi kunda da e'tiborni orttirib yil sayin mana shu shaylarni uyushtirganligi uchun men chin ko'ngildan rahmatimni aytasim keladi. Yıl sayın Oznakay rayonunda bizning avul klublari, uyushma, учреждениялар arasında smotr konkurslar o'tkaziladi. Mana bu yilda bizning endi bek zo'rlab o'tkaziladi, bek ko'p uyushmalar, barliq avul klublari qatnashында o'tdi. Bugun endi bizning zo'r ettirib gala konsert o'tkazamiz. Bu yilni bizning smotr konkurs Rossiya xalqlarining madaniy meros yilina bag'ishlandi. Bizning G'arif idorasidan ансамбль uyushtirdық bu yılda. Hem motorguna aytып шығыш жасады. Міне тағын бүгін гала концертта qatnашабыз. Нендей номер тәқдим етесіз? Біздің тәқдим ететін номерларымыз Тотар халық күйлеріне тізмелер. Ансамбльда неше кіші? Ансамбльда 8 кіші. 4 егіт, 4 қыз. Бұлай смотр конкурслар нәрсе бересіздің үшін? Бізге ол бекті ішлерге күш береді. Рахат болып бекті аннан соң. Bir-birimiz bilen söyleşip, bir-birimiz bilen birleşip, көңілі olaydı. Муравьева Светлана Николаевна. Я представляю поселок Актюбинский с русской народной песней «Ой, ты степь широкая». Будем очень рады выступить на вашей родной Ознакаевской сцене. Ильнур Нагимов, представляю управление по делам молодежи. Мы сегодня наконец-то
стартуем на гала-концерте, который посвящен художественному смотру среди предприятий. Надеюсь, мы выиграем первое место. Вам. Безнең 7 номерлы мәктәптә 17 елдан бирле Зәлилә хатын-кызлар вокаль ансамбле эшләп килә. Безнең чыгышлар шактый уңышлы дип әйтергә мин. Елда диярлек без иң яхшы вокаль ансамбль номинациясенә лаек булабыз. Ансамбльдә безнең 18 мөгаллимә. Султан Кировна, менә инде сезнең беренче генә гран-при отуыгыз түгел әйме? Менә ничек әзерләнәсез, ничек шундый уңышларга ирешәсез сез? Укытучылар бит инде алар балалар өчен дә, әтиләр өчен дә һәрвакыт пример булып торалар. Сез бит әле үзегезнең арагызда да шушы смотр конкурс үткәрәсез дә иң яхшы номерларны сайда баласы шулай бит. Без инде балалар бакчалары арасында, коллективлар арасында баштан үткәрәбез. Аннан соң мәктәп коллективлар арасында үткәрәбез. Һәм инде шуннан иң яхшы номерлар. Әлбәттә, алар барлык номерларда яхшы. Но без иң-иң-иң-иңләрне инде менә шушында районыбызның конкурсына чыгарабыз.